Već je gladan. Boljih radija imate čak da vam se automatski, kad vi pričate u mikrofon, može na kompjuteru napraviti preko zvučne kartice da vam ulazi unutra ton i da vi on the fly dok radite konte snimite CQ drugčiji ili nešto promijenite u tim messageima, a kasnije možete preko F1 tući F1 i ako ste to sve ispravno spojili, napravili odvojene transformatore i ako vam snaga ne ulječe u VNF, jednostavno zovete CQ kao da radite telegrafiju, on priča mjesto vas što u velikim kontestima može biti koristan za glas. Opet demo. Znači, prozor za unos entry window, to je za unos veza, sam log, man mapa, to ću vam sad pokazati sve uživo. Info, telnet, info vam je prozor gdje vidite status trenutno, koliki vam je rate, na koje ste frekvi, gdje su vam korespondenti, tako da to ćemo sve pogledati sad. Potreba za daljenom komunikacijom se pojavila 1830. godine, kad su oni radnici koji su gradili pruge osjetili potrebu da bi ipak trebali moći komunicirati na daljinu i tada su počeli koristiti željezničke tračnice kao medij za prenos informacije u binarnom obliku putem Morzeovog koda, bilo je to ili električki ili kuckajući čekićem i tako dalje i slušajući na taj način je prva komunikacija na daljinu krenula. TF3 uključuje isto ovo tu, samo što je još dodatna podrška za kratke poruke, za upravljanje kratkim porukama i IPv4 i IPv6 mrežni servisi koji rade. Ne znaju jedan za drugi. A rade na istoj infrastrukturi, koriste isti sajt, koriste isti time slot, sve. Ne znaju jedan za drugi. E sad, nazovimo, to su policija i vatrogasci. Ja dolazim iz Zagreba, iz firme Bankel, koja je zastupnik za Endru opremu, za Endru sad postajem čuli. Endrova nažalost više nema, šta je to Komskog, gdje će se vaš Slavonac iz Čelenjih Oca. Pa da prevetam kroz prezentaciju, da vam kažem čime se bavimo, što nudimo i da malo pričamo o Wi-Fi, koji je sada došao, najnovija tehnologija na 5 GHz, na velikim brzinama, malo ću da tome vidjeti kako šta i zašto. Goran je objasnio 90% toga, tako da bit ću brzo. Ko čuo što je suosni kabel? Koaksijalni. Čitam neki dan jedan tekst, jednostavno se spominje suosni kabel. Rekao, kakav je to suosni kabel? Znači, sve kako u hrvatskom prevodimo, tako smo preveli koaksijalni kabel, suosni. Ova antena koja je došla sa access point, pa se puca jedna u vertikalno, druga u horizontalnoj polarizaciji. Samo dva puta da ih mišljamo u opremi. Sad zadnji, rekao da je eksport.